Joseph Ntoirwa kiariuga ni bambiritie musako jwa gucona na biashara baba bare bakwenderia arimi mbeu fake na nibwo ntonkwira antu betu wekethe urita biashara kwendia mbeu iria cia itibui iti ai barwa ni kefis we are coming for you itukwiyirite no kawata no toikira ndene nuntu wo criminal utikwa na murimi wa Kenya atetheka urenda kuona mbeca murimi no ande mbeu ire kuuma yara kuuma are thina atuike mieri 6 yeke kwa yotheri kana mieri 4 eterete makethake etere otheri so very soon urantumite teams etana mweno Rift Valley ciaita mweno Nyanza enditibeyite Eastern Dainuntu itutite kwambiria maanda ya mweri wa 3 kuri na bubu netite na mbere kuromba arimi kumenyera kagita karabeta kugura mbeu cha kuanda Kenya Plant Health Inspectorate Services ngwe twira nene mwe apart from kumenyera afya ya mimera uima wa mimera twina ngwe ingi ya kuolelia mantu ya mbeu kefis ne ayana certification ya mbeu waita kura mbeu kwi karatasi kake thorake kiri mbeu karatasi karla ikethorake na namba ya andiki ara nambera ni okona nambera ukascrash watuma message ikasoka ikwire mbeu ni satisfied ni kefis kana ti satisfied yethe ti satisfied ukawa kiripot Rageto FM kuma mutindo jwa Kangangi Mbita MM Mwenda